Hello， 姐姐你好。Hello， 你叫咩名啊？我叫 Linda Yesi， Linda， 你今年幾多歲啊？我今年28歲。28歲，結咗婚未？係啊，我結咗婚。結咗婚，有幾多個小朋友啊？我有一個女小朋友。一個女，哦 ，OK。係啊。咁你嚟香港做嘢咧，邊個照顧你嘅女啊？我阿媽同我老公。你媽媽同你老公啊？哦，好啊。你爸爸媽媽咧身體都好嘛？Maksudnya orang tuamu masih sehat kah gitu？係啊，我阿媽同阿爸都好，都健康嘅係咪？佢哋有冇做嘢㗎？Mereka kerja㗎？做甘田。甘田，哦，爸爸媽媽都甘田，都健康嘅。OK， 好啊。咁我想知道咧，你以前咧喺印尼做嘢做咗幾耐啊？Dulu kerja di Indonesia berapa tahun？ 5 年。5年，喺邊度做嘢啊？Dulu kerja di mana？Jakarta 5年，係咪照顧小朋友啊？照顧小朋友。照顧幾多個小朋友啊？Berapa anak？ 6歲。兩個小朋友6歲同8歲。兩個6歲同8歲。哦 ，OK。咁你中唔中意照顧小朋友啊？我好中意啊。好中意照顧小朋友，suka ya bener ya，照顧小朋友呀。好。咁嗱，你如果而家先生太太咧請你嚟喺香港做嘢啦。咁屋企咧就先生太太一個小朋友maksudnya sekarang kalau majikan ambil kamu ya di rumah majikan ada 2 orang 先生太太 sama 1 anak ya。OK， 咁嗱，你每一日咧主要咧就係做家務煮飯為主嘅。Jadi pekerjaan kamu sehari-hari yang utama sebenarnya sih bersih-bersih, masak gitu ya pekerjaannya ya. Karena yang jaga bayi, jaga anak kecil itu ada neneknya bantuin gitu. 因為有婆婆幫手湊 BB 嘅，湊小朋友嘅，所以咧你每一日咧朝頭早大概咧到去到下晝4點左右咧，都會喺先生太太自己屋企嘅。Maksudnya setiap hari dari pagi sampai sore jam 4 ya, kamu itu kebanyakan waktu di rumah majikan sendiri gitu, bersih-bersih, 清潔屋企，打掃、洗衫、燙衫咁樣咯。Jadi bersih-bersih sama cuci baju gitu loh, jam segitu ya. Terus kalau udah sampai jam 4 sore， 下晝4點後咧就要去婆婆屋企煮飯啦，煮夜晚嗰餐飯啦。Kalau udah sampai jam 4 sore, kamu harus pergi ke rumah nenek, itu rumahnya nggak terlalu jauh sih ya, ke rumah nenek, siap masak gitu untuk makan malam gitu. Jadi 下晝嘅4點後咧就去婆婆屋企啦，準備煮晚餐啦。咁因為咧先生太太收工之後咧會去婆婆屋企，同埋佢哋啲屋企人咧一齊食飯㗎。Maksudnya majikan kalau pulang kerja, pulang kantor akan pergi ke rumah nenek makan bersama sama keluarganya semua. Jadi 日日都係咁樣啦。所以咧你都需要去婆婆屋企嗰邊幫手去煮飯啊，做下簡單嘅家務嗰啲嘢啊。Jadi kamu juga perlu pergi ke rumah nenek ya, bantu masak, bantu ya siap-siap lah gitu, bersih-bersih gitu. OK 呀，冇問題啊。OK， 好啦，咁biasanya habis malam, habis makan, baru pulang ke rumah majikan sendiri, sama majikan sama先生太太gitu。OK 啊，即係食完飯，搞晒啲廚房啊、清潔啊嗰啲咧，咁就同先生太太翻去屋企啦，咁樣咯。Jadi pekerjaan kamu sehari-hari seperti gitu ya， 你大概嘅工作就係咁樣啦嚇。OK 啊，清楚都冇問題啊。Ngerti ya, bisa terima? OK， 好，咁姐姐都係希望你嚟香港真係可以好好嘅做啦，咁就可以喺香港做多幾年啦。Jadi kita berharap kamu bisa kerja di Hong Kong dengan nanti bisa dengan waktu lama gitu, panjang gitu ya.
OK， 我 OK。OK， 好，咁唔該晒你先，姐姐，我哋香港見啦， OK， sampai ketemu di Hong Kong ya。 OK， 拜拜拜拜拜拜。拜拜。啊